أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا Muhammed ve ala ali beyti tayyibin ve tahirin ve ashabihi'l muntecebin. Kardeşler, murakablar her herdasız, nasıl bu kadasız, nasıl muhattadasız, edebillik diyarına esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Taban biz bu cihaz eybibini tefkik ederiz. Dedik bunun üzerine konuşalım. Buna çef ediyor. Hatta vadah olsun ki bu cihaz. Lenne haliyen bu cihaz bütün muhattat ثانوية نصب olundu. فأي مراقب gerek bilsin bu cihazda ne var ne yok. Hatta نوعا ما bu صعوبات ki kanşarında var. Bunlar bir nev tedlil olsun. Bugün istedik konuşalım an kaimetel menü. Bu kaime üzerine konuşalım. Bu safha üzerine konuşalım ki mukaddimeten tarh edendik dedik. Bunun üzerine konuşuruz inşallah bu şekil mufassal ve vadah olsun. Bu kaimeye girendik. Bu kaimanı basandak. Taban bizde عدة صفحات çıkar. Birinci صفحة bize page çıkar bizde الدائرة الكهربائية رسمي بوزن دائرة الكهربائية قاطع دورات وفواصل وخط وbu da ardid. Basandak özün ikinci صفحaya gidendik. Bu ahir bize çıkardıptı. Yani قيمة التيار في كل طور أو كل فيس وكذلك كيف bizde beyan ediri her tordan ancadım. Üçüncü صفحة bizde çok mühimdi bu murakabçı. Bunda anlasın neler var. Tabi üçüncü safhada bidayeten başta birinci nokta bizde kontrol. Kontrol, indi herkes adamın bili mesela kontrolü var. Bu televizyon malı. Yani manası nedir? Yani tahakküm ediri neye televizyona an tarikil kontrol. Burada kontrol bu da manası tahakküm verir. Tahakküm neye verir? Yani edebilsen bu kısma girse, edebilsen tahakküm edersen qata devreye. Ey manası budur. Bu kısımda ne var? Avamir tenfiziye, teşgiliye var. Yani edebilsen buradan teşgil edesen, o itfa edesen, o iade edesen. Yani avamir veresen buradan. Bu kısımdan yani. Velidalik sen mücerred emir versey buradan, tamamını yoluydan, cesavura, on off'tan yoluydan, zayiden gerek lokalda olsun. Bunların yoluydan on off versey, taban aslında buradan kati'a gider işaret, beennehu tripko ile i'az verer, بأنه بركاري أوفيت. أوفيت النصر طبعا نولو طبعا فولتية بس جهد ديار وزن كاس الخط. يعني بقسم ده دغمس كي من بقسم الأدب لسان أوامر تشغيلية ورسان يعني تنفيذ لسان. إذا كنجي قسمه بزدا قسم هذا events. Events معناه سبودو أحداث يعني. Bu cihaz yani bu event özüke bu kısım. Nedir bu kısım? Bu kısım gali kakar tezcil eder ey tağyiri. Yani ey tağyir olsa cihazda bu nedir? Tezcil eder özün. Ve tehzin eder özün tilkaiyen. Hazn eder özün tilkaiyen. Ve ondan dostlar hazn eder özün tarihten ve vakti özüden var hafızadır. Ondan sonra bize bilintiri bi ennehu bu olan hadis nev'in hadi. وأدب الأغدياء عند حفظ إفنتين وظيفة دي بأنه تحليل در بزنتين أعطاده حتى أن يغلق سبب نادي وبغير شيء دوار مثلا تشغيل خاطئ يعني الشيء مراقب بالغلط تشغيل دار بالإجراء تشغيل غلط دار بغسل إنكار درجة أدب الأغدياء برا جراغن بخاغن بالفعل مثلا بريش وريد بوزن دربنت ما مش موزن أدب الأغدياء برا جراغن برا طبق وزن بالفعل بو التشغيل خاطئ. Takriben bu event. Gelek üçüncü noktaya bizde measurements. Measurements burada taban manası odur ki el-kıyas o el-makayis. Taban bu nedir? Bunun işi nedir? Yani bu nedir? Bu bazı ameliyatlar var bir kısım eder özün. Ona diyorlar ameliyat kıyas el-kıyam el-kahrabaiye. Ne kimin? Mesela cuhud kimin? Ki biz voltiye dere gözne. Ondan sonra teyyar kimin? Ondan sonra tereddüt kimin, ondan sonra kudret kimin. Bunlar hepsini tezcil eder. Yani bu kısmın işi budur. Bu kıyas el-kıyam el-kahrabaiye. Geleğin dördüncü noktaya bizde disturbance record. Disturbance record bu manası odur ki musecil el-ittirabat. Record musecil او محفوظ حفظ يعني manası verer. Disturbance manası ittirabat. مسجل الاضطرابات. Bu nedir bu kısmın işi nedir? Bu kısımda kakar tezcil eder
تسجيل إذن تسجيل موجات تيار والفولتية وعين وقت إشارات رقمية وربلار حبس ندر تسجيل در هذا من تسجيل دروز سنبري شبش لمزدنا يعني أثناء القيام بالعمل قبل القيام بالعمل أولا وأثناء القيام بالعمل حتى أدق يشخن دي تسجيل دروز وحتى عطل دنصر وبعد العطل تسجيل دروز طبعا بقسم شوخ مهم دي بزدا يعني بعسكر فرق الصيانة والفحص من دون لا نشي لأنه بو قسم ده خاص إذا بيسن تحليل فني وإذا بيسن دولة تأكيد لسان يعني حمايان تمام لغنان صحة النان يعني طبعا بو تسجيل ده برضه حبس إذا مسكين بو ملي سكننا تسجيل درجة يخ ثانية أيضا يعني ثاني جزء من الثانية ده تسجيل درجة بشكل واضح ودقيق يعني إذا مسكين بريشة مزنا بال وإذا ده يوزن وإذا ننصر سعنيش تسجيل درجة طبعا بو فني الصيانات أو فحص تشوق مهم دي دون سنة برضه معلومات الأروار بو معلومات أجرا استفادة جورسنا بيش نجي نقطة بزدا سيتينجز بزدا إعدادات بقسم ده نور بقسم مسؤول ده يعني ده بلغ دياغن نيدا مسؤول ده عن ضبط القيم والمعاملات وكي تعاملات والجهاز ده بلا رح حبسن إذا بلغ دياغن برضه ضبطه للسنة يعني بو بزمشن ده حافظ لا تحديد يدري كيف ومتى يعمل الريلي يعني بزمشن تحديد يدري نشكيل وهالزمان إيش الريلي طبعا الريلين ده شو بدو يعني التحكم ده حمايات يعني طبعا من ضجر ساقي كنا بقصة بزا نوعا ما سيستم جروب وار إعدادات وار جراك بخارق وزنا يعني نية تطرق يدربو تطرق يدري بنوع إعدادات وار يعني اللي لازم إعدادات الحماية إذا بيلسان جلسان حماية عن إعداداتنا تنظيم السنوز أو إعدادات التشغيل إذا بيلسان مجا بو يعني آلية التشغيلات أو إعدادات التحكم مر عين واخطة إذا بيلسان من يريدان بس دياغن سيتنج يريدان شيء بمعنى الإعدادات برد بردان قصن إعدادات السنوز بو تقريبا إحدى يعني أقسام المنيو جهازين يعني أي بيبينين يتشاغن أوبر سنة configuration طبعا بالconfiguration بزدا معنى سود التهيئة أو إعداد البنية للجهاز يعني ده بلسان برا جرساي نوعا ما جهاز بنوع تهيئة دسان وعدد دسان طبعا بقسم ده جرسا بقصة وزن بيس بقسم ده طبعا شوخ معلومات لروار بس تعمل شوخ مطولة الفيديونا بس أنجا كي إذا بلغ بس بقسم ده جراغن بخاغن استخدام داغن منو حتى تعريف داغن تعريفه إذا بلغ بقسم ده تعريف داغن كي ريلي إشلماغن جؤول طبعا بداخل دنيا يعني ريليين داخلنا و يعني شيوخت مثلا بزمش قيم ضبطيت يو مجرد بو ريليين داخلنا بزمش تنظيمية تنزل يعني من يشون جاركي مثلا دياغن تحديد وظيفة ريلي نادي يعني وظيفة سنادي يعني ده بلي مثلا بوظائف اختيارات إذا بلغ بني وليدا إذا بلغ تفعيل ذا وعين وقت التعطيل ذا أي وظيفة يعني بالconfiguration كذا ذا إعداد تهيئة أو إعداد البنية للجهاز معنى غير مونتورينج طبعا بو بزداد كذلك معنى سعود المراقبة أو الرصد لها يعني واضح ونادي يعني بقسم شنادي يعني المراقبة المستمرة للحالة التشغيلية والفنية بزمتشين دائما بقسم الإشودك مراقبة دار يعني بو حالك إشتاد إشلري بو أجزاء حبس مراقبة دار حتى فنيا بدون مكونات محطة ديال شي مرتبط بو جهاز يولنا يدبلي بلار حبسنا مراقبة يتسن يعني بقسم ده يوقت أوامر تنفيذية تشغيلية جلسة تحكم جلسة يو بيشي من إيش مراقبات بناء مراقبة يدري قواطع الدوران مراقبة يدري بزدا حتى بالانترسين بزدا مثلا غاز السيولندا مثلا عمليات الفصل والقطع يعني ننجى فصل يتسن وننجى توصيل يتسن مثلا بلار حبس التسجيل يدري
زمن الفصل والإغلاق يعني bir zaman ki diyağın geldi bir şey etsen bir ameliye etsen onu kezalike vaktini verir bize. Bu hatta burada murakabedir halet nevabız yani charger. Bunlar hatta bunları kimin bizim için hatta derecede harara. Derecede harara fi qata' devre او على الخط bunlar bizim için hapsın murakabedir. Hatta bu murakabedir muhavelat teyyarı, muhavelat cühdü. Yani bu kısım işi budur. Ondan sonra manzumatul himaye murakabedir. Hatta bizde bazbar, kutban tevzi' bunun murakabedir. Hatta avazil, muaddat haricinden cevabları hepsi murakabedir. Yani bu kısım özü çok mühimdir. Bu özü bunlar hepsi murakabedir. Tabii bundan sonra ensak aşağıya bizde ne var? Test var. Test neydi? Yani fahs ve ihtibarat yani. Yani sen mesela test edersen bir hikaye او bir ameliye yaparsan kefahas yani gelirsen bu teste girersen buna göre de sanıyorsun. Taban bizde ondan sonra geldi information. Information bizde bu kaime bes ard. Bizim Çin'e ardıdır yani. Bunda yoktu tahakküm, adalet tahakküm yoktu özünde. Bunda ne var? Bes beyanat var relay üzerine yani. Yani bunu kaimeye girsek biz ne taparıq? قائمة تطابق مثلا نوع الجهاز مثلا شنو مثلا حماية المغذيات مثلا الرقم التسلسلي الريلي إصدار البرنامج يعني هذا إصدار مثلا دياغن إصدارات üzerine konuşur يعني cihazın صدور üzerine konuşur سنة الصدور إنتاجı devri bunların üzerine konuşur bir şekilde yani مفصل وحتى konuşur عن صناعة الجهاز مثلا نيجي صناعة ولقط Tabii bundan sonra geldi bize clear. Bu clear oyun konuştuk üzerine biz egestirsek buraya girağın. Buradan girrik clear'dan edebildiğinden işaret var bizde bunları meshedağın. Yani bak çoktu kısmında çok noktalar var. Edebildik bunları yani egestirsek mesela ya bunu meshedağın gelip clear üzerine indi cancel'di. Basarıq bunu ondan sonra geldik buraya bunu aşağıdan tağyir ederiz. Rəsən bir de basarıq üzerine döner gel. Yani bu şekil clear olar. Yani bu da clear'di mesihti. Bizde ne kaldı? Bizde kaldı ahir nokta o da language. Language da lügat yani. Edebillik lügatında işaret. İndi haliyen biz lügat müstakdeme, lügat İngilizce. Yani bana geldi de özü cihazda lügat İngilizce hazın olubdu. Yani ayrı bir cihaz yoktu. Yani bunu bassak indi desek mesela faradan değişik olun değişmir özü. Türk iş var böyle. Türk bes İngilizden Türkçe'di. Bu cihaz mı bermeci olup bu şekilde تقريبا عندي حاليا biz تقريبا bu cihazlarına var ki قائمة المنيو da bunların üzerine konuştuk ve inşallah arkadaşlarımızın oradaki bu malumatlardan istifade görürler ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.